So e tali mai taro whasalonga le mai ai o whasalonga whapisinisi le whaua se mai le vai o le tātou wati le vai ngā o le tae ao ia ua 45 minute ua te ai nei le valu manatu le ua o mai le teimi e whaafonga mai mo mai le tātou tunu. Mātou whaalau i loa ia mai le vai ngā a le Samoa market te pēra ma sani ei tae ao o stofio vai as te tasi mau te whiawhia whaalau loa atu. Pe fo taunu mai ia whionga a forma lupe matasila i le vai ngā le tae ao. So ifo manuia fatalo fatulu masina ma fo nei tai au ma lo sopo ma lo fo le usu. Ja, ma lo le. O sai nei tai au a tuntawa. Ja. After de li wa tatu fero ai se fo mo melangi ma. Na de nei tai au. Ja, o inta mati tatu te au dia nei asu na lo fo longa le. Ja, fatalo fo ile mai mo fa fonga me so tatu was nu. Ma lo le fo la. O le o tatu e vai aso muli o le. Au kuso. O le masina. Sa o le. Le ko ma fo skei mi e uma tau sanga ia fa malo so tatu wa tunu malo lu sai malo ta wa ta I fe ma tute. Ia a misio alo fa nau o fe ngai foi ma o ia malo le se fo malangi mal ni ta au fa talo fatu la compagnia Samoa market. Ia se fo manuia fo malo le usu nei tai fo malo fo fa malo si ve mo ngalo ngo nei vai aso. Ia se fo manuia le nei tai au e pa nga masani tatu compagnia Samoa market mai se 65 radio. Fatalo fatu le nei tai au, fatalo fatu fo e te matu ofisa. Ia. Ia, mai se o le whionga le li pule, tu pai tu al scan. Ia, mai se o pa anga umara tatu litio, ia mai ka company nei Samoa market. Malo le usu. Alo? Na e fam talai le vai aso len se mai tu nei li lup masila la u fa taule na ave o I siniu. A te ia uva ai atu le video le so. O le supermarket ki mera. Hola te fa causa. O le supermarket ki na mo e riso. Como le la lo liso. Sao so le. Pe o le vaenga na o le au ngana o tatu pokala mele mai mo fa fonga mai so tatu nu a le ngati Samoa nei o tu e ma fa fa ngo fie ina o fa taunga lunga o penga a Thailand. Pe ne sa no le sa ma mata le tatu video. Le sa fam tala ino ta mai le expecting na to ina ni epita ino va tu fa so ka fa film ka va le so le mala so ya mangi ole vaenga na ia uma vai le video na a le sia so ai to fai me fa taunga la inga simiua yo fa nga me la una masalo sa mata vaenga le tatu video na ia ole au nanga Samoa market fa fa ngo fie mo moli sa o ale fa tau fai to ole mauta malau a fai fo ele sita vale a lo ai ngi Samoa nei ia pe dei foi ni sia usangi la inga mia kongi me tato a kirifa fai ka li a Samoa market fai mo me Mana ia, malo fa tai. Ia la fatu leva no au te lo foi e ini si vai ngolo savali vali mai mo lua le tai nei. Ai mai tau pa anga e tono mo mau. Ia e pe o le tau tu le nei, e pe o tou ale fa pitoai. Mo le fa faingo fiino tau fa taunga mo a inga Samoa nei. La fatu leva no sina ma fo. Time lava no, ia, ole fa manatu masan ni lava la compagnia Samoa market. Ia. Na lo ia lava ni se lo tu seli po na le Samoa market. Yes. Ia o Samoa market o le o nanga meta online. Fai mai le fa tau mai o tatu a inga mai fafo fa nau, ia mai se o vai nga le to no nga fa va taimi. O nga e so so ni me inga le nga le lafo tu pele. Fa fa ngofie ia o nanga nga Samoa market. Ia o le si vai nga o le si no tatu ya o le mesina pero le posui mai le mesina mai le te wila e fam na tu lo ya tatu compost la ye lunga ben ma fai lo ipokala me o tona o tatu compost ye tasi la volta o fa tau ai e ma wai le pusa moa pe vai fa pena i lo na tau tas ia sa i lunga tatu website na lo ia tatu kompo fa tau me se kompo mo le mesina ia ona yo tatu ai ngai Samoa nei ia mai solo e fo ina I fa la wilo o lo mana I mo le sao tomate sa tai e sa male Salo le levante a tu le fala state fa na tuina la south ma ole a tatu do si ele mai fala state te fa manatu atu ai won pa ngal Samoa market talo ye al tatu do le ide I love
Tongi me se pepa tala o loa. Tala i Nile Island Love. O na, wawale o loa noa talo tunu tatu se. Ia, whangataina lea asufini. Asarufu fitu. Tai au. Tai au. Supat. Ia o Nile Island Love. Ia ma le fionga ia tule foa. Na le new of SA story lauli. Okay. Tongi me se pepa tala o loa. E te ono man malo i se cash power lima sutala. Free cash power. Saunia e le afionga ia tula foa. Ia ma le new of SA story. Nei vaenga na whare stay o toi mai. Wale taurunga tai au. Taurunga tai au. Ia peon ta ua e le afionga ia foa. Ia, o mai, ana mai e le whare stay. A le o tatu ta noa ni mesina. La sa ia ngai kalai. Sa le tala i taua i le stona i le versa fo. Ia aua fo i tapu ni e le stona i e whai ua i sa iringo se la le lei o Samoa. I Samoa Batching. Tasi na vaenga o le ua ta pena foi lau Samoa market o lo i e tatu special peon ta ua e le fionga ia tula foa. A ia mina foa. Na ua i e tatu kompo si dungo le ta ua le mesina kompo. E ono tatu kompo tasi le tau pa maa venga. Ne lo fatau individual vale. Mana tele ia to tele la to lo mai mom fa fo mai atunu mama o fe fa fo le mama fa ile palasi mai tato fa tau New Zealand po stadi po America e fa tai mo le city mo le temi mo mua sa pe fuli la vai le i New Zealand okay al temi ne ia po pe ka vangal me la fa ia 5% nga ile ono 10% ia atunu umane e mesia pe ono fa ile lu masila le tato po kala mi wa tona saya le oka mai Japan Alaska saya le worldwide so terminei le o ia se vai nga foi le o ia se tunu usili to le wa ku sa umare wa ku yo ia yo ngole vai le fala bilo le Samoa market ai o foi lo te meta what to le rate pe o ko fe lo le rate o kupe Australia mar kupe America kai minge ia wala o to fa ngal tu pe New Zealand já pe fa ngar kupe America por kupe Australia e convert kupe New Zealand e que le fa ka ai le kiki ar kupe alu fa ka o ai si vai nga no si de fie le tu o le tatu watante mato waso Fai vata mai, fai vata mai titi. Ele no beba kasila. O le mele o eka ko White Sunday. Usa esa ai kala ka meki. E o anga me fai le uru o fai ko mele uru o mami. Usa esa ka meki. Ko ya sa fira. Ai se i maltanga trama. Ala ka fala wi lo le White Sunday. O le tato White Sunday pe no ta ua le fionga ia force te mi fano ia lua tato terminei o le fanga solo na fatata noa ia tato vendas po ai fia faisa na promotion mo le White Sunday te mila nei to lua ina ua tato company lo mato fit paang wa o mana e fa e ranila to promotion mo le White Sunday mo Sunday ia li so ia fata lo fatua i te mai i o fangfanga se manuali pretty lo pretty okay o pretty la ia wa okay na ia run na promotion o le What Sunday e lima pepa tala lo te lima sila tala le ia mataina la termine le wa fata noa ia ma te mai atato festival le ona tato fa sanga lo la ia fa tato White Sunday ia ma fa inga fa le Mr Chicken le vai tele ia wife ia tasi lua vai tele o ilo topa pe lima ela la so ia iva tatu fai longa o tapena ina Mr Chicken fa manue nei alon fa na o si tatu no mana pa wala mea ia stay tuned se yo temi e lota tatu tatu promotion ia tatu wanga ilo ia e afoi pa ia tatu fa tau ma sa i tatu wa no tatu malo i fai longa pion tapena ina ia ma isi lava company masalo uma foi proclame ia ngai foi nei fontanga la iti o nai company Rani tato promotion o tapin penanga lava. O lava no le lei foi nei mo tato company. A me so pa anga Samoa market.
E nei fa so tai fai kari ale o ko mo fala ko promotion ma marketing. Ia ma como push. Focus ala ko le fa kau ai fai kari o ko mo push ala ko fala ulo mo le waisan. Pa ma ngai ala. Ma na ia. O ai si vai ngai on si le fia le tu. O fele le domain office. To e fa pula fa mo le fo. E fa tai mo le sili o mato men office le I vai mea. All right. Apta fatonu lava le lopa industry. O sila fia le mele sa ia le tichi sa mo mua. Yeah. Ia le sa ia le sa sit. O le mato. Okay. O le mato main office na lo ia. Yeah, okay. Wa o le si me vo le taun fa manatu ma fa pula pe le tunu. Elei mas me ola e to su me office. O e alu e fo no kaimi alu e fo le peng single cavale. O le wa ia so ka inga online so tai me auto. Ia pe le siva nga le fia fa mulino mo le malo la tunu. Ia. Ele o nanga Samoa maki me se la to o fo mai lunga la o nanga. Ia. Ia ele o a fa pe mo e mana me se so andi a tili lunga o tatu website. Ia fa so ta e mai la mato Facebook. Fa ngo fia vave ma vave le respond. E pe vala au mai fo ile lua I valua di mato. All right. O lunga fo Facebook o lo mau ia mato numero la vol mato office em fa ina so ane toi so o si time. Ka mamlama to se tulanga o e fia mamlama ai. Me se le vaenga le o whainga me o kaku oka. Wan pe e ia isi vaenga fou lau wa whaunga ina mai le website. Ia alo ia ina wa nai vaenga lai le o mautino ai pe o le ingoa o le vaenga e tu wai le ingoa o le apikina le whaatau. Ia. Ia o le vaenga tu wai soafa o le whai a mia le whaatau. Pe o le ai o le si vaenga o lo naro ia ila mato video I pito I lunga o mato Facebook. Ai pini I lunga o mato Facebook. E toi wha manino atu ai le whainga la waunanga. E mo nisi a whesili lunga la waunanga whi mamlama me tau. Wa olo iai foi lunga ia la tato ia mato fi. Okay. Na o tasi la van mato fi lunga la website. Ia. O nga o le handling fi. Okay. Ia o le fi la le tava umai le si vaenga o whaunga ina website. Okay. Whaunga ina tato visa card. Na o sifuru tala. Wow. Tau mo fi. Na o sifuru tala. E la val taimi aro ila lo lima tala pe a fufu ia tato rate. Ia o taimi nei o la sifuru tala. Ia e whaingo fia e fu ile e whaingo la wonanga. E te ua fesili seisi po le alea vaenga o tu e wha o popo. Ia o tūlanga i. Ia e maise o vaenga tato kiliva pe a wha pefio mana me kiliva tato ok. Ia na wha so tai mai lava le kampania Samoa make. Ia ona. Tau le su mai fora mato office. Se va nga wa fia se asi mai tele mata mato office. Le se mo ye. Esa vole mas fa di fufi mai. Esa un kala fa fe nga. E yang se lo lo. Digo que le se lo. Mana ia tele vai nga I o fa pula ya fo mole si le fia le tru. Ya wa pe o le o ka ko shift mai le mea sa ia le mea le wei te mine pe o online a mea uma. O la ia nei tangata fo ia e le I mala matele. A pio la ngana o tatu pokalam. Pafta ia tua I la ufionga fo I ma le tio malusi. E nei tangata o ia te no atu tonu se song sa hoi fakula o ka spau po fe piki. O la no fo na tata no in fama mlama le. E se me la tau su mai fo ma le pensinho lo tavale. O lo fa khali mal fati. Sa tala no mero tono lo mika. No lo pita papa la o tau o le tau te ia le vai aso le mesina o le amata la sa. O le lo titi lo tu o le ia tatu le ngata I composi aleki. Ia le sepo. Alo la tu le ia la tu fa lo le mesina. Ia le compagnia le well. Fatalo fatua I sunga ia kei. O la whainga venga, ia o Vodafone, o la tu telefone, le ngati lea o le CCK. Ia waipe vaenga la le tele na mafa ia le ngati le fonga tau mafa. Ia la ei. Fatalo fatua I mate pule ia China, ia mate male. Malu la whainga venga. Ia, no ta pena ina fo I tato waisandi. Ngalu lua fatasi mlau Samoa market. Tau tua se o tato o sunu. Le ngati Samoa nei. Awa tunu e ma. Mana ia, malo whaafitai. Nei vai ngai e toi whaamanatu le mai mōma le whaafo mai le tātou tunu. E olo mai mōma mata mai I atunu ma mau. Nei e tasi o tinana matala noa. A whai mai tolo. O le mawhau lai whai mai le whaatau o le lato a inga le Samoa maki. A whai mai la o le maa li o le whainga.
Ai ole to inga ai nga foi le fe mai o le nei nei ona matua. Kama foi le ke le fangua. Fai le fale o le si vai nga le spiko. Fai le fale o le si ngari le spiko. Ole la akaltinale na matra no a fingo le asosa. Fai mai. O maka ko po kala me mara o ringa lu maksi. Ole la ko kala ngo ko inga malo makua ka fai ko se fa ka. Fai ko se fa ka. Nga wako sa wala ia le o le Samoa market ki diva lo makua markoin. Abe ale o kanga la isale. Ale fale ia. Le o ngari ia. Abe mai kala ngo markoin nga fa kurkoin. Le ai. I fa pea fo ia le si o ngari o ma fa au le si o ngari. Ko fo ale o ngari ma fa ka. Kalau tiga foi mai non kama. Olha, ia lá se kama kiki pusa foi le la fo ka se kiki pusa alwa qual é a fifi ole ka mas igual, mas foi no mato foi a faltau e ave le motu to la. Oh, sole. O ka mai lungo le Samoa market. Eu falei uma coisa que diva e que ele não tem olha lá bota o vai ngale e a pema ia fai fa penga sione no kunono sai ya no kolofa ole tasi na vai e fai a Samoa market fai tasi fa tau ia watu vai esse mo ia pa wala talo a fai o mafafa o mo no fai fa tau pa como se pa si ole fa no pe fa que ele fa ngo ai sa ole ia que va mo mai ale fai ma wa sa ma ma que fa pa si ma pa au nanga propert ia na vai nga fai ona soani ia ma tato que spa ma le pidol vai fa ma na to pe ole vai ona tongi mai lungo tato Samoa Te roa le sa ia wangi ia le fionga ia tu pa i Fakau. Io ero kofisi de ko Fakau. Ki ia ke do fakau lu sa. Langa ole kamanga. Ole ia wa ai le mea ia man ko fo kai kale masenga lu sa vai. Kamanga aso fai fa ngai. Aso maso skaimi fai fa ngai. Ole fakau o kikiro kui i fatau. I fakau. Ole ke mafuli de motu i nutua. O pe o ngui le take de fakau. Yes. Ma tu tau mai fo le tau langa se fe pensini se fe taimina i sa vali a kala ingalo pe pakaro lo e ko la fat. La foi la unha senga la fias. Ole winga la fam talanga vale le wa tele la to fa nga ina mele o nanga fakau. Pele o le sistemi whatau a mata ia mo ia terminate sole paftai atua mo i latou foʻi o loo fagaina mai a tatou le sia tatou aunaga le Samoa market o le whakau o ai mana o mia au fu atu ia i to aunaga le tu se mana o mia na le stala mai faloloa ia i nuu itua ma ma sa vai pe a faapea so e mana o mia O le te mo sa anu la mato vese tu male afionga ya lupi matsila ya mnese mo nisi uso. Ya uso uma uporu. Okay. So uma uporu le asa afea fale o loa se. Ya o mo le temi na ona o le o isi o le mautinoa. O isi le fe mese i patatani pe Ya le la wa on le service le fakau. So no anga i fale o loa ya sa mato wa fi mo ya le tani ya la mato. Ele o toi vala mai. Finalista la fo uma na faile la mato process ma me fa pena. Ole se o nanga fi fa manatu runga le website ole o nanga le meta o falta la vai. Falta la vai. Chole, fa fikai. O le ka ke o isi ai o isi na tina mata mama tu le ta la fo ma tu pe fa fo ta la foala. Ai mai se la o le tele o tātou ainga. E pei o le utua i private pharmacy. A mai se la o le luato le toe ina ma lo matua malana pensione le faltara vai le ngau time to tua po tua sivi sa vai. O le mau. E leila se si alo fanga. E aluakula i le privacy. E fiko airo la ma le kau al whala. O lo ela o nanga le new pharmacy le. Perfect. Isole. Mo mai ata tu fala mai se afa pe fo ia o ia se fala a lo mana mi ni so la tunu witele o lunga le website e fe na fa so tai me no nanga Samoa mate le Samoa makera maku kala mo le vai ni famsi no ia ile le mato madianga tu lunga le fala au pe fa pe fa yo
a whaapele i fwelo ia la tō wacha. Ia. Mai na tongi mai whai ele whaatau whala o māsani me whapena. Ia me se o lesi vāenga le whia mol mau atu le tato pokalame le nita. Whelolo ana i pāanga fōu wa o whaonga ina rau nanga Samoa maketala mai tato pokalame. Aftai. Aftai atoi fo ele nita e au ia me se o nei o tato customers fōu ia wai o tato Samoa market ia. Pata e tai peise o nanga. Iyo e. Le sa whaonga mai ala o nanga i me tau mafa ia me se peo o lesi tangata o le whata e tai mo mari me ai. Esa. O la ile tatanu o la lesi mbenga so. Pārwhale. Tau le pārwhale. E peo o le whaftai ma whamalo le ne tatu customer fōui wai. Te o fia wa foi wolota no mai o la wai tatu venda le o le New Pharmacy. New Pharmacy. Langa ia ko inga nga fa mai le mo o ko lang fola. La pe mo i New Pharmacy na fola. Ja va pe foi que ninguém fola o mo se não se fola o mal ko inga. Que ninguém le hafia. Awan meu ke or van mai. Ja, tu lo war fonga anga manula tunu. O se ingor ngifo. Pe wo full tu ranga ir mai le pa ma. Hele le ia ko ko. Ole fa popo tu le sa no anga fo. Foi. Vai da to business. Ina to we lo fi join. No fietun. I meli mai. Ele ma fainga ma ko kala ngoa ku la pisingisi pe ele join le. Sama ma. Fatalia ma ma faile le ngalben. Ya tata no mai. Pe la ki join me sama mak. Tu le fo inal pisingisi tu wa tu pe mau ma viol pisingisi. Ya misio tu ino malu sio tatu snu. O le tatu ye le va nga fo ya le fai wi o tatu sang. Ya le ngalo ya le au le vaenga fale SOS fatu ya chef mal vaenga tatu special occasion supplies pe o favlavit au ainga na lo mo o mal vaenga fa poi ponga aso fa nau so se mea so for the decoration o mai na ya chef o Hannes na nisi vaenga na ya mal fo o fale lo tias le tu atu tatu tatu problem o lo ye pe tatu pe patala o loina. Tongi mengas pe patala o loa. Ia, na lue foi la i o le tali po la fini fai sang fa tang. Kala ingana pe pakaro loa fai ngas fa tang o lava se vai ma. Fai nga fa pena. Ia, ma fam nato tu tato malo so tato no. Usom to fa fini o nga lue pe nga lue fa vai temi. Yes. Temi nei o tato. Mamma ke lo le pis. Lesi kai mi e ka smoko ka smoko nia o swa lungo telefon pengi mai ainga e ko ya luko ko fa wa lungo bengal palang ala o bo ke a mai sa mo ai ta fa la pis ale mau foi na ni so fa na woni de fa nga mel to na ngai ngal fa vai tai mis ta ma sa ma kalango fa mai o ia ke ngala fo mel kupi jo fa mai e vili atu ia e le mele mana o bia la fo mel tu ia al mena lo ku so e la fo mai ngi ko e la fo mel vai a sole ia ngala kalango mai lo elang ko inga malo miti fa mai e sili ai nga fai mel fa ka ala fa mai kala skama so ke longa kasi ar fa ka un fa mai o ke a ko ia so e ko e video ka ma ia wala ka ko tu lo no se ma fo a o mai fo le tupe e fo le me o le fa la lave o le si me wa luai o ma faina e alo ke pingo onga o la o ile ku o ma faina fa ka ulo ulo ma fa onga o la o ile ku ai le se kupe ai mai me ai ia ora me vai onga o ile me ai le me ko pole malo lo le fa pela faina ka lo ke amor ka ngale se ko fa al power ma ko ya ma ka sa era vai ma ne tele o le si va nga fi fa manino le tulanga le o le whaamali ena o tātou ai ngai whafo. Ia. Wai e tau te fuafua tātou ri nei le whaonga ino tupe. Ngai takata i whafsa o le leia. E le whai ngofia. E le whai ngofia. O le whakaika inga whai ngofia o le tausanga leo o tea. Ia. Sa e sia inga sa la whaoma le lato tupe e whakaru lako TV. Ia. Mangkuat kai minge wa flat.
screen TV. Ai ke o koe whai mele o ka runga Samoa make ngā ofisili le iei. O ofisili mamavu le iei. Penga TV mo penga ise wha le kou mea penga. E sa whai menga la fo mele kupe lang whakau. Pe mai e kei roa. E po amela ka TV whai pakua. Sama kuwai vore. Mai e koe mo. O le 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 ala ki diva lau ia lau flat screen e o lato ai. Pe o le tule ile ese ngo le la fo me le tupe. Yes. Ma le whaatau sa o mai o loa e lunga Samoa maki. O le si vaenga te fia whamanatu mo tatua inga i le motu i sa vai. Ia. Ni fisili po le mena li kila e tono le o Samoa. O le lunga Samoa maki. O le ila o nanga i metau pizza. Ia. Vaenga le hapa. Le oi sa vai le metau pizza. Ia hapa side. Hapa side. Le tono salonga. Ia lo i vaenga le RTV o le Prosper. Ia a mesia isi fale ainga lo o lunga le Samoa maki. Sa si lunga le website. Alright. E te sila fia o mai vaenga i o ma fale o lo i o lo lunga le Mo sa vai. Mo sa vai le. Okay. O le wildness. Ia o le wow CCK. O pe o le e o fa pe si wanga o polu wa le. Asa yo. Tasi de vai nga o nga mo matu sa vai. Sa vai. O le fai mema o nanga i sa vai. Ia, le fai malu sa vai. E takua e a whai ngā au TV. E le whai ngā e lako kaul Samoa market. E se longa e o kamisa o kaul. e ke loa, ka kou kala ngoa wai. Tātou fo ia ka inga i sa vai. O leo tana noa mai ia a fua malu masili tāu o takutua nei. O te loa fo, o tātou fo i sa vai ia o ngā te rea i vai ngā le Samoa ma. Mo ne tātou whanau i ngā ringa whawai teimi whafo ma. La ngō whamakala le skai a ore mea mungi a kupule a inga li i runga sila maa fo. Ina ua vili le a whawhine o le toi ina i le nofo i nei le toi ina. I lona uso matua la i Australia. Whai ele whamtalanga lea, sister. Koe a ora kākou a inga kuloua. Koe a ora kākou a inga la inga o ngu ure e whaonga ina le whaleta ele fo i le asu le vai. Ia. Tu loua. Ia a ua mai whalka ele fo i e whalas. Pani un po. Ia no. Pai mai lo le maritala le teine le Australia. Ka lo whai si o ka maa. Alu la sista o malo ko lua e vai se ka muka. Whai mai le oka. E fia a ko ale oka e whai a koe whalka ele. Ia male tōre tūlou. Ka male e whalasi. O mai lo la ia whai le oka. Pu e male aka la folo i o. Usa ole kala le a inga ngā kara ngoa. Usa e se fulu kasi afe. Le kupe a koa ngā mai e whai eile. Just a whalta e. So le kara ngoa kumasalo po o le whātau sanga tarua. Mai lo la ia le. Ma le whaupunga la steine rei wafo. Sister, a uma na whai le whaleta ele. Pu e mai le ata. Tau whai ai, pu e mai le ata ia so uma. Ma le teimi uma ngā ruenga. O ka kango fo i whaali lo ko lua lango kupera. Uma no ko lua lang whangau rei wafo. Uma le ngā ruenga. Alu ngā ruenga. Wa e se aka. My sister, wale anga le Cameron market phone. Awesome. Wale anga le Cameron market phone. Alu wala ia. Inga ua uma lang ngā ruenga. Sen loaka. Kalala skengere ko i kangia. Usanga expected kengere ko i ngā whale. Ai la fokuleak. Olo. O le whale ka ele. Koursu wafele o la fo. Ma! Ngai o le whainga o le whale ka ele. Use umanga whaile whale ka ele. Umanga senaka. Lua vai asa muli ai maliu ko inga. Kalo whai. Lei mai lo si kengere ma. Malong ko lua. Malang whanga ue mai maliu. Eo mai. La e asu ale vai o le whale ka ele. Kuloua. La e asu ale vai o le whalkai. Mo whaonga se. Au whea mai le akarenga sena. O le whalkai le whiwhia. Le anga langa o le meo le lafo mai o le tupi. Le lau kalama sao. Ke loa kangi si kengere. E lafo mai kusa e opu e mai le aka o le whalkai le whiwhia. Sen lei o. A kusa e lafo mai kupi. E maua muli a kerkala. O whaalawa le kau le teksira ngorua. E whauka lai. Le se ngā malkala wengo whamtala mua le koina wai. O laki le koina e le kumaua loko alofa. I danga mai lafo mai tupe whaunga selo na ainga nei. Le whau le whale.
masalo over ma le fasfulu afe Samoa. Ia lenga malanga merko inga sau inga singa luenga sau fal kavali. Ia kala ko inga mat ko inga le aila Samoa market dola sau lungo Samoa market la papa liki skanga si ma ia pau ngakiliva for propet ia da silva inga na fai kile klok ma fai na refer ma to le propet kiliva la to che o nanga fai fatasia ma to ma le propet il va inga na o le ringa la fa mtalanga volta tu ino malul snule ai ma si mette pole na le tato futa e me va inga tem na e fai piu tato keke to see the writing i lunga ia wai e lunga le website lo ele note ka me la message ma fa taula e plato lu le mela tfinga le fai vai aso watu na ide e da tato ki deva fale le proprio de sapalai tato ko pidiki le tai au le fo ki deva olo fo o kaso ia vai o fa ngo fo se vai ia so le po le arke le ole o nga ma fai me lungo le website del Samoa Market tu na ifo le ma tu ma le proprio vale le ki deva ia wai le ni roli te tele vo ia le pasfulu ia mato ia na tu na ile au nanga fa fantasia le proprio ma le ma Samoa Market malo fa tai tele lupe matsila ia mai mo ma fa fonga mai ole atunu ma o le so ani na le Samoa Market ia o to mo fa taunga ia inga Samoa nei lo le tau lafo mai o le tupe ai le leina lafo mai fai a to ale fa tau na le ia le o so polenga il tu langa o le seleni le fa sa wal fa tau ia se vanga o se vai ngalu masila ma fo nei tai au tau ngai tau noanga ia o le si vai ngamul fia fa mana tu lo ele o nanga le to gas all right to gas foi lá foi ona o le pola to nanga fa pe fia fa tu mula ke si ma pena da to inga le fa fa tongi mai ke si ali o ka ko inga fisu ya it ke si fa lo ia la bala au le to gas ia wa o foi ke si ri o ka so le ka mo ka fo e pe o le vai ngamul le mai la tu fa stai allo ia sila ia malo nei lana te fam natu malone mo nei minuti te fam natu tu al malo tatu tu ula o nanga Samoa Market ma venga mo tatu ai ng Samoa nei paftai tu ai wompa anga Samoa Market tatu no mau pe ia o to le sa le ma te fam mo i le tausia ina fo yo ainga ma fio anga ma nei shotatu wasno ia fa malo sa Faftai atu ia te o tō mo whanga ina peo lea o nanga, faftai atu i le matu vendors, i kapani o lo ma whaio matu ngā lue whatasi a whionga ma tamaitai pule. Ia, faftai mo tō tau au whaio na tu ina mai tātou te ngā lue whatasi tātou ina ele malu sio tātou o snu. Mana tua tātou specials, tātou promotions, o lo alu temine i tātou mesina. Na le Apple McDonald's ia maisi tatu business pena o taua ia oni ngalo ia le fo inga luela usa mo market mo ta pena ino le salfana so staimi ia si dai pe lungo tatu Facebook page is tatu promotion so le patulunga ina Samoa market mo le sao tamaiti ia ale ngati dea ia le vala watu ton dua vlo lim tolu imedia tu support Samoa Market tau no iswa ngati fia mamla mati de au nang ia vala watu ton fafta ia tu da ofionga ma le ditio malosi ia mol ma no le neta ia ma te leina nga luenga ofenga ia ma le malul shotatu sno ina ia ulim sao ia lofa malanga leo le tua e ola Samoa Market ide e lofo toma falang tai no masila ma fo tai mo le no nei tai au fa fonga mai mo le tu ia pe fo na silfia ava pe na misia te o nisi vaenga ia pe fo nisi vaenga o FFClia il au nanga le Samoa Market asia si lungo le lato Facebook page o le Samoa Market po lungo le lato website ia sa uma I lava fatonunga ia ili tulanga o le whainga o lau whataulunga online. Ai o toi valu minute o na tale o le iwa, tano se atu I whawhiwhianga nei toi taliu mai taulunga tano kulampe a tale iwa le tau nei.